Dobrodošli u još jedan ljubavni kutak. Ja sam Barbara Grgurić, life coach za obnavljanje ljubavi. Imam dojam da vam je itekako poznato kako je kad nešto govorite partneru, a on vas ne čuje, ne sluša, ne doživljava. Na primjer, vi mu kažete kako ste imali naporan dan na poslu jer vas je šef oprao, a s druge strane muk, tišina. Ili dobijete nezainteresiran odgovor da, ok, ili nemoj me sad, imam posla. Često ljude pitam što vas najviše izluđuje u vezi ili zašto se veza raspala ako više nisu u vezi. Možete pretpostaviti koji je najčešći odgovor. Ona me ne sluša, osjećam se da mu nisam bitna, da me ne razumije. Ono što možete odmah poduzeti da se situacija poboljša je da preuzmete odgovornost za efektivnu komunikaciju. Da umjesto misli kako je grozan vaš partner jer vas ne sluša, prebacite fokus na sebe i zapitate se što ja mogu promijeniti u mom stilu komuniciranja da me moj dragi sa zanimanjem sluša i doživi. Isto tako se možete zapitati da li ja sama zainteresirano slušam što mi moj dragi želi reći. Ako ne znate kako početi i stvoriti povezanost s partnerom, predlažem da krenete s jednostavnom izjavom. Nešto tipa, joj, tako sam tužna, toliko toga ti želim reći, a nisam sigurna da znam konstruktivno komunicirati. Krenite korak po korak i nemojte biti strogi prema sebi ako vam ne upali od prve. Do sljedećeg susreta želim vam sretnu i harmoničnu vezu. Pozdrav!